Nakon gomile vaših pitanja, kad će prodaja klematisa, napokon imamo super vesti za vas. Od danas u našem rasadniku možete pronaći sve vrste sa ovog videa. Ukoliko volite biljke koje brzo cvetaju, onda su one upravo pravi izbor za vas. Klematisi dolaze u raznim bojama, od belih i pastelnih tonova, preko vibrantnih, ljubičastih i ružičastih nijansi, pa sve do dubokih crvenih i plavih varijanti. Pravilnim kombinovanjem boja možete postići fantastične efekte. Ako sadite klematise uz ruže, birajte kontrastne tonove. Recimo, uz klematise ljubičaste boje sadite žute ruže. Ili uz klematise koji su u beloj boji sadite crvene ruže. Ukoliko želite postići malo smireniji izgled vaše bašte, svakako uz nežno roze klematise možete posaditi i ruže boje breskve. Odaberite boju koja vama najviše odgovara i poručite svoj klematis na vreme. A to kako negovati ovu biljku možete pogledati u sljedećem videu.